Pozdrav svima, utorak je 6 na večer i još lijepo jedan razgovor imamo na IT zajednici Rijeka. Ovaj put je s nama Mirjana Fiolić. Ona će razgovarati s nama o vještinama i znanjima za uspješan početak karijere. Sad ću ja lijepo uključiti Višnju i Mirjanu. Evo. Ćao. Mi ćemo malo svi skupa porazgovarati. Višnja preuzmi. Ja ću tu biti u pozadini, pomagat. Ako imam nešto za pitati ili neko pitanje od publike bude bilo, ja ću skočiti i to je to. Ok, evo. Hvala Reneu za uvod. Ja sam Višnja Željeznjak, članica sam IT zajednice Rijeka, isto kao i Rene, administratorica sam grupe na poziv Renea i današnja tema je vještine i znanja za početak karijere. S nama je Mirjana Fiolić koja je mentorica za poduzetnice u Cherie Blair Foundation iz UK-a. Mirjana, jesam li to dobro najavila? Odlično. I to je to. Ok. Dobro. Okay. To je to. Mirjana, ti si... Htjela nešto još dodati, jel? Pa u biti, samo sam htjela najaviti naravno isto da si ti vlasnica portala mojbiz.com preko kojeg smo se zapravo i upoznale. Ti si tamo i urednica i autorica. Tako da, eto, pišeš zanimljive članke koji su zanimljivi poduzetnicima, početnicima. Mislim da svakako bi trebalo, svi koji su zainteresirani za početi svoju karijeru, da bi trebali tamo i se malo razgledati. Je li tako, Mirjana? Apsolutno. Evo, dobar ti dan. Ja ne znam više je li dan ili večer, razgledam već je pao, jel, polako se produže dan. Tako mi je drago da sam gošća u tvojoj emisiji jer zapravo ovo su tvoji počeci u live ovakvog tipa, jel, emisija i htjela bi da to traje godinama. Htjela bi da to dugo traje i da budem dio te priče, a sad već jesam. Dajem ti svu podršku jer to je sada u početku potrebno, kao što i ti meni daješ svojevrsnu povratnu podršku na ovaj način da ja ispričam nešto svoje o svom životu, onda si tako malo damo motivacije i idemo dalje. Upoznajemo se, okružujemo se ljudima koji su nam tu negdje bliski po razmišljanju. Moj biz je najvažniji, na kraju spada uvijek najvažniji dio mog života. Ja ne znam, u poslovnom smislu bilo je različitih uspjeha, bilo je različitih manjih uspjeha i bilo je potpunog fijaska i flopa koliko hoćeš, ali moj biz je konstanta i jer ga očito drži ta moja idealistička ideja da mali ljudi mogu mijenjati stvari i napraviti velike promjene, koliko god to me neki put demantira sve što se događa oko nas ili ljudi koji razmišljaju sasvim drugačije, pa kažu, ma ne, veliki kapital se će raspojesti, koliko je bogatih, koliko je siromašnih, koliko je ovakvih i onakvih, ali ja sam u životu zadovoljna i sa tim svojim samoostvarenjem ili sa time da ja budem onakva kakva jesam. Eto, to mi je zapravo strašno važno i kad sam skužila da sam takva, onda više ne odustajem od toga. Sad sam nemilosrdna, sad želim biti kako jesam, to tako ide. Mislim da to, evo, meni je to došlo sa godinama, ja kad sam bila na svom početku, prije nekih 20 godina, ja ću biti iskrena, ja nisam znala ništa o poslovanju, ali nekako sam to po putu sam to naučila i bilo bi sad dobro evo da mi nekako naše iskustvo, to jest ti svoje i kroz mentorstvo mladih i početnika i početnica da nekako sažmemo i damo sada i ljudima koji nas sada gledaju, naravno pozivam svih da postave pitanja, da nekako da možda izvuku svoje stvari koje sada muče na početku. Ja ću odmah s time i krenuti, Mirjana. Što je najvažnije na početku karijere za bilo koga koji je ili mlad ili na samom početku? Sad malo pitanje, znaš, zeznuto s jedne strane, jer važno je sve i uvijek moraš krenuti od toga da je pitanje gdje živiš i u kakvoj sredini živiš i koliko te ona potiče da ideš naprijed. Kod nas je dosta dugo bilo
teško biti potican jer ekosustav, kako ga zovemo, to je splet svih poduzetničkih potpornih institucija, pa akademskih i mentorskih, kao što si ti sad, čestitam, nedavno postala i mentor, jel tako, pravo. Shvatit ćeš šta je to ljubav prema mentorstvu. Onda je u principu s te strane, kad imaš tu silnu ljubav i potporu i podršku, čini ti se da je sve lako. Jel? U Hrvatskoj još uvijek stvari zaostaju, ništa nije strašno. U ovom trenutku ispada da je sve strašno, jer smo baš u tako vrlo, vrlo teškoj situaciji. Jednostavno je pandemija, jednostavno je teže regulirati bilo kakve prodajne odnose, planirati, raditi nešto unaprijed i sad kada bi stavili poduzetnika u neku tu priču rekli nemoguće. Međutim, oni i dalje kreću, bez obzira na sve. Poticaj za samozapošljavanje i dalje funkcionira kao mjera aktivne politike zapošljavanja. Javljaju se prekrasne ideje, stvarno predivne i ja ih vrlo često kroz priču ili kratku reportažu opisujem na tom svom portalu. Jako dragi, divni ljudi koji u principu uopće nemaju veze sa ekonomijom. Znači nisu nužno ni ekonomisti, niti imaju ekonomska znanja, ali imaju nekakvu želju afirmirati sa svom nekom nečemu što osjete da bi moglo biti dobro njima, jel da? Sad, koliko je to tržišno ostvarivo, koliko će se održati, to je sad pitanje one statistike. Znamo da jako mali postotak poduzeća opstane u prvih nekoliko godina, znamo da nismo svi rođeni poduzetnici, da je to svega 3 do 5%, oni koji su stvarno ako jaki, žustri i žestoki. A opet s druge strane, po meni, da se vratim na tvoje pitanje, po meni je jako bitno mentorstvo i učenje. Okay. I to se odmah, koliko je moguće, odmah primijeniti u praksi. Jer kako do mentora? Reci, pa ćemo pričati o tome kako do mentora i kako krenuti sa procesom učenja. Da, znači ako ćemo to znanje držati u sebi i stalno kako se kaže, prokrastinirati ili odgađati, onda ćemo zapravo uvijek stajati na istom da učimo, puno čitamo, slušamo, ali ne opredmećujemo. Jel? Zato jako bitne su te inkubatorske, ta okupljanja, jel? U određenim inkubatorima, da barem tu negdje u nekakvoj sredini ili u hubovima, da negdje u toj sredini ta naša ideja izađe i da se ona opredmeti. Jel da? Okay. Da li imaš možda informacije o tome koliko otprilike sad takvih hubova i inkubatora ima u Hrvatskoj koji su na raspolaganju po svim gradovima? Puno. Nedavno je otvoren jedan u Zagrebu. Dražen Orešćanin iz udruge Glasa poduzetnika je otvorio isto hub, to je poduzetnički inkubator. Ima ih toliko da se zapravo, kad usporedim vrijeme kretanja nekakvog poduzetništva mojeg, pa do sada mogu samo reći da bravo što se tiče toga, jel? To je izvrsno. Evo, mogu reći sad dosta, nisam ih pobrojala. Mm-hmm. Ali svakako svi veći gradovi imaju barem po jedan, koji mislim ima sigurno u Rijeci, ima je zapravo u Rijeci nekoliko i ja znam barem za 3 organizacije, znači Porin, Startup Inkubator i Step3 su potporne organizacije koje vjerojatno mi svi u Rijeci znamo, a znamo i u Zagrebu ih ima i pa u biti, evo, što bi ti savjetovala, kako uopće doći do inkubatora, kako krenuti sa time, znači proces učenja i proces ulaska u poduzetništvo kroz inkubator. Mm-hmm. Znači, još ne bih htjela tu izbaciti Osijek, zaista isto tako centar, već polako centar poduzetničkih dobrih ideja. Osjeća akademska isto sredina, jel, profesorica Singer također vrlo važno za spomenuti u tom isto dijelu. Solin je isto tako bio dobar, Ivana Lesandrić, bivša zastupnica, je to osnivala i zaista je bila jedna od zanimljivih osoba možda na politički sceni što se tiče
to gospodarsko dijela, ali eto, nije u tome više. Kako ući u inkubator postoji i određena pravila i natjecanja, jel da? Znači, postoji kriteriji kako ući. Svaki inkubator raspisuje svoje određene natječaje i tu se u principu onda kasnije pruža mogućnost da uz podršku mentora, da uz određenu infrastrukturu koja je puno povoljnija nego ili čak i besplatno u većem dijelu, znaš da recimo za grafičke dizajnere ili bilo kakvu IT, za bilo kakav takav proizvod je potrebno i puno jača snaga i rad. Zapravo ti omogućavaju toliko da se ne moraš brinuti o onim klasičnim stvarima o kojima se brine svako ko stane i sjedne doma ili unajmi prostor unutar nekakve zajednice, unutar nekakvog prostora koji je samo nekakva vrsta dijeljenja, dijeljenja nekakvog sharinga. Ja bih rekla da ja bi u principu u svakom slučaju savjetovala da sve to krene već od škole i da se strukovno obrazovanje, da se obrazovanje koliko je moguće približi ovom poduzetničkom dijelu. Znači da postoji jedan dio nastavnog procesa koji će baš već simulirati određene poduzetničke hubove već tada. I onda ćemo tu učiti kakav je to proces. To isto tako postoji u nekim školama, ali vrlo, vrlo rijetko. To je ono recimo što bi institucije i pa ministarstvo, ajmo reći, s obzirom da je javno školstvo pod paskom države, znači tu recimo u kratkom vremenu ne možemo puno sami napraviti. Koji bi tvoj savjet bio nekome koji je još u školovanju, znači ili učenik ili student i gleda da možda pokrene nešto svoje, znači umjesto čekajući druge da sve to skupa onako sjedne na mjesto dok ćemo živjeti u idealnoj državi, što bi netko svatko za sebe mogao napraviti i kako da se postavi, kako da razmišlja i koje alate i vještine da pribavi za početak? Mm-hmm. Evo recimo presudno čula ste i za Alberta Gajšaka, iz Karlovca, mladog poduzetnika koji nije ni upisao faks, kao rekao baš me briga, idem poduzetničkim putem. Njemu je bio presudan mentor, i mislim da je i otac bio isto tako određene tehničke struke. Znači vještine mogu dolaziti ili nekakva početna osnova može biti i u obitelji. Imaš razne primjere poduzetničkih obitelji i obiteljskih poduzeća koje kasnije nasljeđuju, da mladi njihovi potomci, poduzetnici zainteresirani. Ali ove vještine koje sami stičemo bez obzira na naše okruženje, to bi zaista trebalo biti. Znači proaktivnost, komunikacija, ljudi ne znaju komunicirati i to je vrlo često veliki problem, se kasnije pojavljuje kao problem u razgovoru, u pregovaranju, u nijansiranju razgovora sa određenim dobavljačima, određivanju stavova čvrstih, mekših i tako dalje. Isto tako, vrlo važno, naravno računalne vještine, to više niti kao ne računamo, ali na kraju vidimo da dosta i osoba nije računalno pismena. Tako? To se na kraju vidi negdje prilikom nekog testiranja ili prilikom početka rada negdje. Potrebno je isto tako razvijati samosvijest ili nekakvu svijest o tome što uopće želimo raditi. Ja jako dugo nisam uopće znala u kojem smjeru bi trebala krenuti, pogotovo kad sam krenula u poduzetništvu, jer sam ja, na više djelatnosti sam bila i još uvijek sam registrirana. Jesam li ja više predavač, jer sam ja i u zvanju predavača, i predajem poduzetništvo. Isam li ja turistički vodič, a to zaista isto volim, pa na kraju ispalo da volim i jedno i drugo i radim i jedno i drugo i na kraju ispalo da jedno i drugo više ne funkcionira, Da, baš se dogodilo tako. Baš se pokosile se ove verbalne, i fizičke, jer ja nisam tip za sjedenje u uredu, to sam probala kroz rad u državnoj službi. Tako da treba i tu fazu proći, znači postoje puno tog informalnog znanja koje možeš usvojiti bilo gdje na bilo kojem tečaju, mimo nastave, mimo škole, polako dolazi do spoznaje što ti najbolje leži i što ti je nešto što te čini
što ti čini život zanimljivim. Još jedna stvar što je meni napravila ogroman preokret u životu je odlazak na stipendiju u London i tu sam ja zapravo shvatila, Isuse, pa ne događa se sve samo u Hrvatskoj, nije sve samo onaj uski, nekako susjedstvo. Mislim, to je bilo nešto, pri toga sam putovala i još dalje, ali tamo sam radila i studirala. Okay. I shvatila koliko su stvari potpuno drugačije i šta tamo mogu, šta ne mogu. Jel da? Možeš malo... Da, reci slobodno u detalje, znači neko ko možda je još student pa razmišlja da možda ode na stipendiju, da ode studirati dalje u inozemstvo, pa da prvo proba to prije nego što se pokrene u poduzetništvo. Što bi ti preporučila ljudima baš sada koji su na toj prekretnici? Svakako otići semestar 2 u inozemstvo i to trenutno ja mislim da je čak i nekak na tim EURES ili European Job platformama i aktualno su taj susreti poduzetnika ili susreti poslodavaca i potencijalnih zaposlenika, znači možeš i na taj način otići, svakako se isprobati tome, ali možeš i otići na određenu stipendiju, znači stipendija ima koliko god želiš i zaista je to pogotovo u okviru Erasmus programa aktualno. Ja sam konkretno predavala u Erasmus programu studentima iz Španjolske i oni su bili oduševljeni Rijekom, jer sam ja u Rijeci predavala i tamo sam stjecala svoje osnovna predavačka, visokoškolska znanja. Druga stvar, ono što sam predavala na radionicama i drugim nekim ustanovama. Ali oni su bili zadovoljni, sretni, oni su poznali jedan dio Hrvatske koji njima danas stvarno može biti mjesto u kojem mogu doći živjeti kao digitalni nomadi. Upoznali su jedan dio svijeta koji im je bio potpuno nepoznat. Jel da? Tako se isto može dogoditi i s nama. Samo je potrebno otići i pomaknuti se. Sad, koliko će ova situacija ljude ohrabrivati ili možda nekog i jednostavno zastrašiti da ne idu dalje, to ćemo vidjeti. I koliko će biti restrikcije, znači ograničenja ulaska bilo gdje, kako će se vrijeme odvijati, teško je predvidjeti. Jel? Ali vjerujem da će sve ići nekim istim, ali novim načinom, jel? Tako bi rekli, jel? Samo uz dodatno malo otežane okolnosti. Možeš reći tvoj boravak, znači u inozemstvu, kako ti je to najviše pomoglo za tvoju buduću karijeru i što si izvana donijela ovdje? Prvo sam donijela, znači, studij na LSE-u ili London School of Economics je jako zahtjevan, vrlo je dinamičan i zahtijeva konstantan rad. Znači nema odmora, svaki dan dobivate zadaće, pišete razne seminare, poslušate kolegije, a ako ne slušate kolegije, onda slušate nekakve okrugle stolove, debate, jer LSE je, ajmo tako reći, centar akademskog svijeta, stvarno studenti dolaze sa svih strana, gostuju predsjednici. Ne znam, ja sam u to vrijeme slušala i George Sorosa, koji je onda bio jako, jako aktualan i meni u principu bilo to posebno zanimljivo. Ono što sam tamo naučila, jer sam ja paralelno radila u Westminsteru kao suradnik u jednom britanskom MP-u ili članu parlamenta, je to da sam radila kao jednostavno administrativni, znači službenica i da sam radila na obradi pisama, e-mailova i tako dalje. Ajmo tako reći da sam učvršćivala i jezične vještine, komunikacijske vještine. Učila sam se ponašati u jednoj sredini koja nije moja. Ne govorim da je postoji predrasuda, ali zaista Hrvatska možda nije toliko koliko je kasnije postala popularna, izrazito popularna. U to vrijeme možda nije baš bila nešto, tada je bila, kako se kaže, non-European EU country, jel da? I onda smo mi izgledali malo čudno otkud dolazimo i kakvi smo, jel da?
ali s vremenom se to i promijenilo. Znači, dolaziš u novu sredinu i učiš se ponašati, povijati, savijati kako je to potrebno, jer ulaziš u sasvim jedan novi sustav vrijednosti i kulture. Jel da? Što je najveća, kako bih rekla, što je najviše bilo drukčije, dakle, nekakvi šok koji je tebe tamo počekao, koji ti je bio i koristan, možda su bile to neke stvari koje si ti donijela u tu drugu kulturu. Znači, možeš mi tako nekakve te najveće kontraste objasniti, a koji su zapravo kasnije na neki način obilježili tvoju karijeru? Dosta je, iznenadilo me, s obzirom da sam pisala rad o posljedicama i ekonomskim posljedicama trgovine ljudima. To je dosta zahtjevna tema i zeznuta. Onda sam poslala e-mail u Foreign Commonwealth Office ili njihovo vanjske poslove i sad sam očekivala da će to biti proboj, znaš kako otprilike ide u proboj u naše institucije, možeš ući ne znam kroz prozor ili ne znam kako, kroz krov, dimnjak, ali ne kroz vrata. Ovdje je u principu bio poslan mail i oni su rekli ok, sastanak je tada i tada, i potpuno otvoreni i jednostavni. Da. Jer ja sam mu napisala, to je bio šok i rekla sam, Isuse, šta da ih sad pitam, ja sam se izgubila od iznenađenja. I otišla sam u FCO, obavila razgovor, razgovarali smo o nekom dijelu, čak i kad će Hrvatska ući u EU, koje su to zapreke i o nekim drugim stvarima koje su bile bitne. Oni su na sve normalno odgovarali, nije bilo nikakvog tabua i nije bilo ničeg strašnog da ti sad uđeš u takvu instituciju. Moja garancija je bio moj profesor na neki način, ali opet to su ta neka jednostavnost na bilo kojoj razini je bila vrlo, vrlo iznenađujuća. Drugo, radeći u Westminsteru upoznala sam i cure iz naše bivše države, koje su vrlo visoko kotiraju u britanskoj politici i koje su tako vrlo jednostavne, radišne, vrijedne i uspjele su radeći i trudeći se i zaista možda nije bilo i lako, ali su uspjele i sigurno puno više toga napravile nego doma. Ono što me iznenadilo je to da je meni bilo omogućeno sve, ali apsolutno sve, od prijevozne karte, smještaja, knjiga, korištenja knjižnice koja znaš da nije niti besplatna, sve samo da učim i nešto naučim i donesem neko svoje znanje, istraživanjem. I to se valoriziralo kao jako dobro i to su ocjenjivali kao vrlo, vrlo u redu. Ja moram reći da sam ja tad bila jedina s područja bivše Jugoslavije, mislim da nas je bilo tri osobe iz cijele Europe, ja i 2 Čehinje koje su uopće ušle iz Europe u takav program. Onda znaš koliko je konkurentan, težak, ali je sve bilo sređeno da samo, znači samo donesi znanje. Naravno, prilikom povratka ovdje to nije bilo tako, samo donesi znanje, nego samo odi s tim znanjem što dalje. Reći ćeš nam točno, a Rene ima pitanje. Pa evo ga, ja imam više neko iskustvo za podijeliti, dakle svoje. Ja sam taman, kad sam završio fakultet, taman je onako bila 2008. 2009. Taman su one bile te početci krize. Dakle, ono nije bilo teško, nije bilo lako baš naći posao. I u suštini ja sam tad već shvatio da moram preuzeti taj mindset, da mi je jako važno skupiti iskustvo, da mi je jako važno znati za koga ću raditi. Znači ne u suštini, više sam tražio nekoga ko će mi pružiti kvalitetno iskustvo i kvalitetno znanje, nego ajmo reći neku plaću, gledao ili nešto, iako vi kao početnik ne možete preveliku plaću tražiti. No, meni je više bilo to baš izlaganje tvrtkama koje će, ajmo reći, čak i iscijediti, ali ću ja dobiti nešto nazad. Dakle, onda sam ja išao raditi za neke i programerske firme i tako dalje, gdje sam praktički radio za minimalac. Ne proporučam to nikome, ali tako je to kod mene bilo. Jer meni u suštini nije bilo stalo do novca, nije mi bilo stalo do plaće. Ja sam se nekako pomirio da u nekih 3-4 godine moje početka karijere ja ću raditi za jako mali, zapravo da će to biti simbolično skoro što ću ja dobivati.
I to je, ajmo reći, ne pozivam svih na taj mindset, nije to za sve, ali to je jako jedan dobar način da napredujete u svojoj branši. Ajmo tako reći, to sam htio nekako nadodati. I taj neki odnos prema poslodavcu i sve to skupa što vam, ajmo reći, pomaže kasnije da stvorite neke dobre reference. Jer u suštini neko ko je vidio da ste vi jako požrtvovni, želite puno raditi, nije ono vam drugo pitanje nakon mjesec dana kad će povišica, taj će uvijek imati, ajmo reći, neku dobru riječ za vas. To je nekako bilo onako, uvijek to nekako volim reći ovako za početak karijere, za početak, ajmo reći, nekog tog života profesionalnog. Volim to podijeliti sa ljudima koji su, ajmo reći, sad već pomalo onako na kraju fakulteta i početku neke karijere. To sam ti. Reci Mirjana, što ti misliš, pa ću ja se uključiti, ja isto imam. Sad ćemo Renea izrešiti. Rene, gdje je to bilo? Gdje se to događalo? U kojoj zemlji? Aha, ne, ja sam ovako. To si ti ovako? Ja sam u Rijeci. Da, ja sam u Rijeci radio. Mislim, ovako, ja sam počeo raditi za jednu firmu u Rijeci. Nakon toga sam se zaposlio, sad je to dosta jako popularna firma, zove se Infobip. I tad nas je bilo jako malo u suštini u toj firmi, iako je tad već to bila zapravo multinacionalna firma. Unicorn. Da, sad su zaista wow. Zapravo tada, ja kad sam se zapošljavao u toj firmi, ja nisam zapravo previše znao njima, ali na intervju sam vidio da su to ljudi koji su jako grizu, dinamični su, nemaju ega, nije da sad pokazuju na meni neku moć, nadmoć, nego jednostavno gledaju šta sam ja, ko sam ja, da li ja mogu njima pomoći u njihovom timu. Njima se svidjela moja energija, meni se svidjela njihova energija i meni je bilo to. Ja u suštini nisam ni previše znao o njima, ali mi se svidjela ta energija. Svidjelo mi se to zapravo da ljudi žele nešto napraviti i da imaju taj jedan optimistično ludo, kako bi rekli u Infobipu, ludo optimistični stav. Mi smo uvijek u Infobipu kao to je bila kao moraš biti ludi optimist. Dakle, uvijek gurat naprijed. Pazite, to je vrijeme krize. Znači, ja sam već tada, to je već bilo 2010. 2011. Nisu to baš neke lijepe godine mnogim ljudima ostali u pamćenju u Hrvatskoj. Sigurno ne, da. Ali ajmo reći, Infobip je tad doživljavao jedan najveći rast možda. Dakle, tu sam ja naučio, mislim, ono što si ti spomenula, znači neki mentori, sama si spomenula neke osobe koje su već utjecale na tebe. Na meni su utjecali dosta ti osnivači Infobipa, koje sam ja osobno upoznao i čiju sam energiju pokupio. I jednostavno vidiš, pa vidiš, to funkcionira, zašto ne? Idem ja tako. Mislim da nema ničeg snažnijeg od toga. To je brutalna snaga. Više, ja mogu samo reći jedno, mislim, poruka Infobipu da se javi Reneu i da pokaže da nema ega, da je egoless, i da te ponovno uzmu unutra. Mislim, ja u suštini Infobip, ja i oni smo se nekako razišli, jako ok, sve korektno. Jednostavno ja sam krenuo graditi svoju neku priču, ali zapravo sam jako zahvalan Infobipu zbog toga što oni su mene nekako i usmjerili u pravom smjeru, iako čovjek kad je mlad to još ne shvaća. Ja sam isto imao neke buntovne faze tamo i tako dalje, ali ajmo reći, treba nekad jednostavno vrijeme proći da prožvače čovjek, da vidi da jednostavno to nije bilo neke moje želje, nisu bile tad moguće. Ili sam ja jednostavno imao krivi stav u tom trenutku. Što su oni meni i rekli, oni su meni nekako rekli u tom trenutku kad smo se mi razišli, rekli su mi, Rene, ipak smo isto pogriješili u smislu da si ti još premlad. Znači, ali ja sam u tom trenutku još rekao, šta vi pričate, kao, ali zbilja, tad sam shvatio, pa da, zaista, to jest ne tad, sad sam shvatio pred par godina da to je istina bila, dakle, neke stvari moraju onako sazrijeti. U redu je sada neke stvari pokupiš i zaista u najboljoj volji i želji slušaš nekoga, ali ti ne sjedne. Jednostavno moraš proživjeti tu istinu sam, ajmo tako to reći, ako ćemo se filozofski orijentirati. Ja bih se nadovezala na ovo što je Rene počeo, znači doći u priliku da učiš od firmi i kao zaposlenik, radeći na projektima, to jest na razvoju, a prije toga da bi dobio onako nekakvu šansu, recimo da možeš biti na nekoj boljoj
poziciji u tipa, ja znam da će recimo Rene, mnogi će ljudi reći pa neću ja raditi za minimalac ili neću raditi za malo, ja sam završio fakultet, ja sam bio u inozemstvu, evo ko Mirjana. Ako ima ljudi koji su u toj situaciji, koji se žele malo bolje postaviti, ja bih im preporučila da krenu sa nekakvim projektom vlastitim gdje će ono što će druga firma tražiti koja zapošljava, ona će taj projekt označiti, aha, gle, ova osoba, ovaj zaposlenik, ovaj čovjek je počeo nešto svoje, znači nije došao samo direktno s faksa na posao, tih programa više ni nema, pretpostavljam, i onako, počnite sa nečim svojim, to jest, ja sad danas shvaćam za sebe kad radim, kad počnem neki novi projekt, ja prvo sebi moram dokazati da ja želim raditi na tom projektu, jer imala sam iskustvo recimo kao poslodavac da su ljudi došli na razgovor za posao, recimo za digitalni marketing, govoreći da oni žele raditi na tom projektu, da žele raditi taj posao, ali zapravo u razgovoru se vidi da ti ljudi ne žele raditi digitalni marketing. Oni žele biti nešto drugo. Onako, u tom razgovoru kad dođeš na razgovor sa potencijalnim poslodavcem, taj će te izrešetati na svakakav način, ali prvo sebi dokaže da ti to želiš, a najbolji način za to je napraviti nekakav projekt. Evo recimo Mirjana, ti imaš svoj projekt, iako naravno ti nisi u početku karijere, ti imaš svoj vlastiti portal. To je jedna od stvari koja je fenomenalan projekt, pa možda slobodno uključi se sa svojim iskustvom. Što ti misliš? Hoću. Ovo ste, znači obadvoje, kao, mislim, većina nas tako i razmišlja da treba krenuti s projektom, bilo vlastitim ili volonterskim radom, bilo kakvim radom. Jel? Mi se ne možemo, evo i ja sad učim u ovom trenutku od vas nešto, a i učili smo pripremajući se za ovu emisiju, a i naučili smo x stvari. Zamislite sad da to traje mjesec, dva. Nema tih novaca koje vam to mogu platiti i čime vam to neko može platiti. Plaća vam je samo nadomjestak za to neko radno vrijeme, dobro, tu ulazi staž, tu ulazi x stvari, ali postoje zaista puno stvari koje su vrijednije, ljudi ih ne znaju vrednovati, jednostavno ih zanemaruju. Ja vrlo često i volontiram. Ok, ja svoje slobodno vrijeme posvetim ljudima kojima je to potrebno. Ja tad u tom trenutku učim više, apsorbiram više, neopterećena sam novcem. Neko kaže možda da to nije normalno ili pita zašto ja to radim, ali ja se zaista tad opuštenije osjećam. Nemam nikakvo opterećenje, ali sam u tom svijetu, dajem i dobivam, jela? I pomažem. Ispunjavam opet ono što sam na početku rekla, radim ono što sam ja. Sad, isto tako i sa firmama. Volontirati u firmama, zašto ne? Pa mislim, ja znam da su neke izrazito jake, mogu ti platiti, ali ti moraš osjetiti tu težinu posla da se zaista za svaku kunu treba pomučiti. Nije jednostavno na tržištu doći do novca. Svi to znamo ovdje, prisutni ti Višnja, koja si stvarno svaka ti čast poduzetnica koja je kretala rano, dok i ovdje i nije bilo aktualno ono čime se ti baviš, jel da? Toliko aktualno. I to su, znači, za osobe koje onako idu glavom kroz zid i tvrdo idu svojom linijom. Radiš vrlo često i u minusima neke vrste si, jel da, puno ulažeš. Kad bi mi vidjeli sad, evo ja sam rekla knjige, evo sad kad bi ja sve te ove knjige oko sebe sve zbrajala, pokazivala koliko one košte, koliko koštaju te silni tečajevi, to svakodnevno moje usavršavanje, vrijeme koje ubacujem u sebe ili ulažem u sebe, pa to su jako, jako veliki novci. Ali ja i dalje pristajem na to da ću moj biz držati kao nekakav društveno korisni, jel da, portal, da ću i dalje ustrajati u njemu, makar ja u njega samo ulažem financijski, znači on business case nema, jel da, može i to i bolje, i da ću ja zapravo promovirati ljude za koje nikad nije niko čuo. Evo, Bruno Dušanik, niko za njega nikad nije čuo, ali dečko je prošle godine otvorio svoju radionu koju zapravo iznajmljuje za razne te tehničke majstorske poslove i to je super. Na temelju toga je dobio poticaje, fantastičan poslovni plan napisao. Kad ga je on meni opisivao, ja sam rekla ovo je baš prava ekonomija. Kada je završio
fakultete i fakultete. Jel da? Onda imate Jasnu Lunu, nikad nije niko, mislim, malo ljudi čuo. To je glumica i osoba koja se bavi određenim tehnikama meditacije, ona to želi jednostavno pretvoriti u svoj posao. I tako vam je niz ljudi prošao kroz moj biz, koji vrlo često ostaju nezamijećeni, neprimjećeni, a po meni oni rade velike stvari. Rade drugačije stvari. Mi zapravo trebamo živjeti, mi se samo zaposliti trebamo. Jel da? I zato moramo skupljati te vještine, raditi na njima, brusiti ih, pomagati maksimalno drugima da bi oni vratili nama i da onda razvijamo svoj posao. Jer mislim da bi najveći uspjeh ekonomski bio taj kad bi se mi uspjeli u jednom onako razvijenom ekonomskom društvu samo zaposliti i raditi svoj posao. Koji bi to sve bilo da svi radimo, jel? Da ne da tražimo stalno posao i prolazimo natječaje i žicamo druge da nas prime i ne osjećamo se sretni, jer većina se zaposlenih po nekim statistikama niti ne osjeća, jel, baš sretni previše. Mislim da je to jako mali postotak full zadovoljnih. Ljudi misle da je to normalno, zato jer je cijela okolina oko njih takva, znači ljudi su nezadovoljni, žive samo za vikend, ne mora to tako biti, može biti sasvim drugčije. Sad kad si ovo spomenula, dakle nekako budućnost zaposlenja, ja čak i mislim da, recimo, podatak koji je mene u jednom trenutku kad sam ja to prvi put čula frapirao, da u Americi 30% radne snage da su to freelanceri. Ja to nisam onako, morala sam dobro googlati i stvarno je. Znači, 1/3 radne snage su freelanceri. I kako stvar ide, meni se čini da će tvrtke biti te koje će biti sretne da ljudi žele raditi za njih i da mi više kao radna snaga, to jest ko će biti radna snaga, da nećemo raditi samo za jednu firmu, nego da ćemo dodjeljivati svoje resurse povremeno i možda u isto vrijeme 2-3 firmama. Znači, radit ćemo kao freelanceri, ali firme koje će biti sretne da mogu raditi sa tim ljudima. Znači, obrnuto. Sad su kao radnici sretni da mogu raditi, imati radna mjesta. Ja mislim da u budućnosti da će se dogoditi jedan switch, naravno ne preko noći, ali malo pomalo, recimo to vidimo u medijskim firmama. Kada neki razvikani novinar ode pa pokupi cijelu svoju publiku na svoju novu platformu, ko je tu sretan bio? On što je mogao raditi za taj medij ili obrnuto? Meni se čini da će to doći. Pa imaš zapravo već te situacije, evo ga, ja mogu... Pardon, Mirjana, znači, primjerice imaš, evo ga, u Švedskoj, ja imam dosta kontakata tih u Švedskoj zbog firme i tako dalje, tamo ljudi baš, to što si ti rekla, Višnja, baš tako biraju poslove. Da će meni ovo donijeti nešto? Kako se ja osjećam dok ovo radim? Znaš, tamo ti naravno ima nije to samo tako, mislim, ima tamo svakakvih realnosti, možda su neke čak i gore nego Hrvatske, ali ima i to, ima baš jedna razvijena, ajmo reći, postotak ljudi koji baš biraju gdje će raditi. I u suštini, ja osobno poznajem neke ljude koji su rekli, jednostavno me i ta kultura ne odgovara, odoh ja. U suštini, što je praktički nezamislivo za hrvatske uvjete. Ja sjećam kad sam završavao fakultet, rekao sam, našao sam posao, svi tamo iz referade, našao si posao, brzo, ajde, idi čao, kao, to je to. Potpuno jedan, ajmo reći, skoro očajnički pristup k tome, ajme, našao si posao, što je meni jako nekako shrvalo, meni je to bilo grozno, što mi tako imamo odnos prema tome da je sva sreća u tome da nađeš bilo kakav posao. To je, trebao bi čovjek tražiti resurse da zapravo bude sretniji i to je neki feedback onda i poslodavac osjeća to i stvori se brzo ta atmosfera. I ne samo feedback, neka nam Mirjana recimo možda da par primjera za ljude koji slušaju, by the way, slobodno postavljajte pitanja, tu smo da, pogotovo Mirjana da odgovori. Znači, ljudi bi trebali izgraditi svoj portfolio prije nego što krenu u prvu firmu, znači dići svoj profil kako god znaju i umiju, putem digitalnih kanala. Znači, ja uvijek kažem to i klijentima, ljudi, ostavite neki digitalni trag na internetu, budite barem googleable, findable, searchable. Dakle, kad ja tebe googlam, da li ćeš ti raditi u mojoj firmi ili ne, ja moram naći nešto da se ti do sad već postigao, jer nažalost konkurencija je i kod 20-godišnjaka već dosta nemilosrdna. Pa Mirjana, evo čisto reci, kako se ljudi mogu, što bi još predložila, kako da se ljudi pripreme za takvu konkurentnu situaciju?
Samo bi dodala nešto, sad sam baš tako lijepo zašmrkala kao da sam sama u sobi, zaboravim, jela. Gledam cijelo vrijeme na svoju frizuru, to je valjda najbitniji dio sada kod mene. Nego, meni je ovo što je Rene govori, što si ti govorila, bi se nadovezala to outsourcanje posla, je točno, apsolutno stoji i paušalni, takozvani kolokvijalno, kako kažemo, paušalni obrt će tome puno doprinija. Znači jednostavno se otvara, nekako egzistiraju ljudi, jel da, pa da je najveći problem kod nas kako doći do klijenta, kako ga kupca pa klijenta, pa kako ga zadržati, pa kako naplatiti, pa ove regulative pravne i to sve ok, ali paušalni obrt otvorio neka vrata. Ovo drugo što smo pričali, a što smo pričali drugo, zaboravila sam. Znači pričali smo o freelansanju, pričali smo o izgradnji svog profila do trenutka kad kreneš u karijeru i takve stvari. Da, gubim se lagano. U svakom slučaju, znači, postoji, evo recimo Višnja, tebe pratim na LinkedInu, izvrsna si i učim jako puno od tebe, znači čitam. Ono što Višnja napiše, ja odmah čitam i onda još na kraju, naravno, nadobudno Višnja napomene knjiga koja je potrebna za čitanje, onda ja kažem, ajme još jedna, ne mogu toliko, ali u svakom slučaju treba pratiti ljude i ono što upravo ti radiš, može napraviti osoba koja je i puno mlađa i mislim da nema potrebe da se podcjenjujemo, da ne znamo, jel da? Znači, profile možemo uvijek otvoriti, ovisno o tome prema kome tendiramo, ko su nam, jel da, ti neki naši gledatelji, publika, kupci. Postoji puno platformi na kojima se možemo pojaviti, postoji jako jeftina, znači nećemo uzimati najjeftiniji način da se promoviramo, ali evo i sam Rene radio, sam si napravio u špicu za emisiju, jel tako je? I to si platio, pretpostavljam, malo $, ili nešto tako. Preko Canve, nije nikakva tajna. Znači $10, $12 dođe mjesečno. Mjesečno, znači tebi treba samo za jednu promociju koju ćeš kasnije kotrljati, kako bi se reklo, stalno preko putem do poslodavca. Šta poslodavac gleda? Mislim, on zaista gleda po čemu se ti razlikuješ. Zašto si ti malo drugačiji od drugih? Mi svi dođemo sa onim, ne razmišljamo, pa uvijek idemo sa copy-paste CV-em, sa onim EU ili kako se zove, europskim Europasom, i onda se zapravo svi predstavljamo na isti način, stroj s druge strane poslodavca, da gleda ključne riječi, mislim, ok, ali to je stvarno, to nije isto, da? I nije samo stvar kreativne industrije da gleda kako će se čovjek kreativno predstavljati, već bilo koje druge. Nešto se barem mora osjetiti u tom, barem neke strasti. Ono što si Višnja rekla, konkurencija je velika, jer mi imamo i problem da poslodavac uopće ne prepoznaje i ne zna što traži. Vrlo često se to događa, ne govorim za tebe. Ali imala sam ja slučajeve kad sam tražila posao, pa sam pročitala, na kraju sam vidjela da to što poslodavac traži ne može napraviti niti barem 6-7 osoba. Spojili su sve struke koje su postajale, spojili su sve, to ne bi niko mogao napraviti. A da bi na kraju zapravo tražili nekakve vrlo jednostavne stvari. Znači i tu nailazimo na nekakvo neznanje. Zato je puno bolje da mi skratimo taj put, predstavimo što možemo napraviti i da budemo jasni na razgovoru za posao, to i studentima svojima kažemo. Budite jasni. Plaća se, naravno, nikad ne pregovara u početku, nego na kraju i pitanje je da li se uopće u poziciji, s obzirom na struku, da li ju možeš pregovoriti. Ali budite jasni, pitajte što se od vas očekuje i što vi možete ponuditi. Kako ćete raditi i na koji način, a donijeti svoj bilo kakav portfolio, velika je prednost. Naučit ćete se nečemu što se zove kultura predstavljanja, onda postaćete stvarno u startu drugačiji, predstaviti se, baš donijeti i laptop, predstaviti se kao ste na pičiranju nekakve agencije, zašto ne? Meni je to, ostajete u pamćenju, kao što ja svaki put kad predstavljam moj biz nekom novom kupcu,
predstavljam strastveno sa žarom, onako kao da je to najveći projekt na svijetu, a nije stvarno. Tako isto i vi morate djelati veći nego što jeste profesionalni, kao da ste najveći profesionalci, jel da? Upravo je to predstavljanje. Ja imam nekakav prijedlog vezano uz, ajmo reći, pregovaranje za plaću. Ja sam imao ovaj pristup. Izvoli. Na primjer, evo ga, baš s Infobipom kad sam imao pregovore. Znači, ja sam došao iz Rijeke u Pulu. Mm-hmm. Ja sam njima rekao, ok, znači ja se selim iz Rijeke u Pulu. Meni će biti stanarina ovolika. Ja moram ići vikendom u Rijeku jer želim održavati obiteljske odnose, nikoga ne poznajem u Puli, iću u Rijeku. Ovo plus ovo plus ovo plus ovo, ja sam na tome. To su meni troškovi. Znači, ako vi meni date tu plaću, minus to, ja sam na ovoj plaći, što je zaista ispod prosjeka. Tako sam nekako s njima rezonirao. Ok, naravno, oni su već mene, njima je u suštini već bilo svejedno, oni su već nekako naumili mene zaposliti, ali ja sam u tom trenutku, ajmo reći, na taj način njima pristupio sa cifrom koju sam imao na umu. Jer zaista, ok, do jednog trenutka treba biti, ajmo reći, fleksibilan, ali nakon toga treba se, ajmo reći, suprotstaviti i postaviti neku cijenu za sebe. Dakle, i tu taj trenutak mora postojati. Meni je bila, ajmo reći, tako nekako sam obrazložio tu plaću i onda mi je nekako bilo lakše opravdati to što ja tražim, to cifra. Nije cifra bila ispucana, ja želim toliko i gotovo, nego želim toliko zato što toliko i toliko i ostane mi toliko. Mislim da je to razumno. I kad završiš, mislim da je to razumno, onda niko ne može na to reći malo razoružaš ekipu. Evo ga, mali savjet svima. Hvala, to možemo primijeniti u sljedećem traženju. A ne, ja neću tražiti posao. Ne. Da ne srušim glavnu ideju svojeg portala. Htjela sam reći vezano za portal, sad kad si to spomenula, u biti kad si spominjala da predstavljaš ljude koji su na početku svoje karijere, za koje još niko nije čuo, ja bih rekla da je to jedna fenomenalna stvar, zato jer je malo tko spreman zapravo anonimusu i potpunom nepoznatom dati priliku i kasnije se u karijeri definitivno sjetiš oni koji su bili s tobom kad si bio na samom početku. I imati u biti medij koji je spreman podržati neke ljude koji možda ni nemaju još niti izgrađeni, niti svoju publiku, niti svoj ni glas, niti ništa, to je fenomenalna šansa, tako da u tom trenutku nisam razmišljala o moj biz na taj način, ali ovo je baš jedan čak i dobar competitive advantage, bih ja rekla, ono što ti radiš i način na koji to radiš versus, ne znam, svi drugi portali koji su u Hrvatskoj, jer neki ti se niti neće javiti kad im nešto pičeš. Ili moraš biti jako dobar u pitchingu, mladi ljudi često to i nisu, tako da to mi se full sviđa. Sad kad smo kod toga, htjela bi jednu stvar koja je dio naših, koja je tema danas koju smo htjeli odraditi. Znači, kad uđeš u firmu i želiš, znači, napredovati, ti si spomenula jedan koncept koji možda nije svima jasan ili nisu čuli za njega, a zove se intrapreneurship. To jest nije entrepreneurship kao poduzetništvo, nego poduzetnik unutar zaposlenja. To jest ti si zaposlen, ali si istovremeno ponaša se kao poduzetnik. Po meni, to je osoba koja dođe s takvim stavom raditi za poslodavca. Svaki poslodavac bi trebao biti presretan da ima takvu osobu, ali kako to uopće njegovati, kako to razviti i zašto biti poduzetnik a radiš za nekog drugog unutar te firme? Reci nam malo o tom. Aha, tu smo. Ovo je glavno pitanje. Jako je dobro to. Taj koncept intrapreneurship ili nekakvog unutarnjeg ili unutar korporacijskog, unutar firme, poduzetništva jako svidio, pogotovo kad sam čula koji su sve produkti izašli iz intrapreneurshipa. Evo, na primjer, sigurno možete nekoga prepostaviti koje mogu izmisliti nešto tako. Znači, kao unutar korporacije, unutar firme jedan proizvod osmislio svoj. A ima toga, ali sad na pamet Ima toga sad na pamet, dobro. Ajmo krenuti od Gmaila, recimo, Google.
Da, oni su imali onaj svoj famozni 20% vremena, Tako si je, mogao raditi bravo. šta hoćeš, više to nemaju koliko ja znam. I nije to Bravo. lako, ali reci, objasni. Bravo Višnja 5, ali to je stvarno bilo, to je recimo po meni ono početak i kraj. Gmail, ja bez Gmaila ne mogu živjeti, sve ono što se nadogradilo dalje na Gmaili, tako je, Gmailice, Gmailuše, sve ono što se nadogradilo kasnije postalo još jače. Onda imamo onaj awesome, jel da? Što? Finger, kao thumb up, Facebook, također, to je dio jednog entrepreneurshipa. Unutar 3M-a koja je kompletno ogromna, inovativna firma, Post-it, isto, entrepreneurship. Onda recimo, što je bio još sistem, Happy Meal, McDonald's, isto. I sad vi meni kažete, znači 3 milijuna Happy Mealsa, šta god, prodajete dnevno, a to je zapravo osmislio jedan djelatnik unutar firme, jer mu se činilo da je to jako zanimljivo za djecu, mada su najveći korisnici odrasli. Jel, to je kao to je tajna. Ali u svakom slučaju, kad tako ustrojite firmu, da dozvolite svojim djelatniku da 20% vremena, ajmo reći od 20 do 20, ne znam, ovisi kako je organizirano, jel da svako ima svoj način, da bi on tu svoje kreativne potencijale iskazao i dao nešto svoje, doprinio, ponašao se otprilike kao da je na tržištu, jel da, samo što je opet osiguren, opet ima sve oko sebe, možda dobijete zaista izvrstan proizvod, jel da. Puno je njih bilo odbačeno, ali ovi su obilježili svijet i još uvijek postoje, što je jako zanimljivo. A što znači, ako firma nije otvorena? Znači, većina hrvatskih firmi, da sad dođu ljudi, zaposlenici kažu, šefe, ja bi 20% svog vremena, drugim riječima, jedan radni dan, da ti meni daš za projekte s kojima bi se ja malo igrao, pa će nešto super izaći iz toga. Znači, teško, ali kako kada si takav, kako nagovoriti šefa, kako nagovoriti upravu, jer možda nije jedan šef, možda si čitava uprava, što bi ti predložila? Ja bih predložila da on stvarno krene od osnovnog modela koji stvarno ne funkcionira u firmi. To je kada funkcionira, ja sam redila u firmama gdje sam vodila prodaju i marketing. I tamo nije funkcionirala prodaja. Zašto ne funkcionira? Pa evo, zbog toga i toga. Ne pratimo uopće kako nam se ponašaju potrošači. Uopće ih ne gledamo. Mislim, mi samo gledamo neke svoje one osnovne zadatke. Jel da? Kada smo se počeli baviti više našim kupcima i njihovim navikama, kad smo to počeli prenositi na naš produkt, onda su se stvarno počele pojavljivati dobre ideje. Jel da? Mi smo čak i nesvjesno radili. To si ti pokrenula ili si bila sudjelovala u tome? Ja sam sudjelovala u tome, ali u svakom slučaju da ja jesam osoba koju kad nešto izrevoltira ili već smeta ili iritira, da to kažem javno i jasno i da kažem, gledaj, to ne ide, pa ja ne mogu prodati. Evo zašto? Pa evo recimo zbog toga i toga. S obzirom da sam ja, Višnja, završila, znači ja sam magistrirala marketing na Ekonomskom fakultetu, ipak sam neke osnove naučila tamo, ne mogu sada reći da je tamo radili smo mi case-eva raznih, ali ja sam i radila u marketingu i učila u marketingu dosta i radila u korporacijama i moram reći da mi je znanje solidno, i da mogu primijetiti nedostatke u određenom dijelu ponašanja, jer sam zaokružila sve te cjeline. To vam može primijetiti čak i da nešto ne štima i čovjek puno niže razine i nižeg obrazovanja. Ali morate mu dati taj ispušni ventil. Pritisak koji znaju poduzetnici raditi nad svojim zaposlenicima zna biti nevjerojatan. Od konstantne kontrole, svakog koraka, svake korespondencije, pisanja, šta si napravio, šta si danas radila, gdje si išao, to zna biti svojevrsni ograničavajući faktor. Jel da? Još uvijek ta kultura, ja se nadam da će se lagano pokrenuti, jel da? U većim korporacijama negdje ide nešto malo naprijed.
ali u većini firmi je bilo žalosno vidjeti, jel da, takav control freak odnos. Jel da, gdje tu može kreativnost izaći? Jel da? Znaš šta mi se čini? Da možda bi ovako, ajmo reći da imamo poduzetnika ili firmu gdje je šef možda prezaposlen toliko da ne vidi zapravo da ima kreativne zaposlenike koji bi nešto htjeli. Meni se čini da bi ti kreativni zaposlenici, ako im je stalo do firme u kojoj rade, ako se vide ili u toj branši ili u toj firmi, da bi jednostavno, i to mi se čini da je ovo što si ti sudjelovala i pravila, jednostavno uzmeš to pod svoje, to je problem koji ću ja riješiti, dokazat ću. Na engleskom se to kaže you own it, ti si vlasnik toga, ti si glavni stakeholder u tom problemu. Dođeš šefu i kažeš, šefe, mi smo imali taj problem, gle, ja sam to ovako riješio i gle, ovo su rezultati. Znači, to je isto ponašanje koje će biti potrebno ako netko napusti tu firmu i krene ići u poduzetništvo. To je poduzetno, ti sa poduzimanjem moraš nešto riješiti. Dakle, meni se čini da zaposlenici nemaju dovoljno, da li nemaju dovoljno svijesti, što bi ti rekla, ili nemaju dovoljno hrabrosti pa da ne rade takve stvari, a mislim da bi trebali. To je s jedne strane, mislim, smo ovdje jako ograničeni razmišljanjem, bitno je imati službu, ne talasat, znači klasičan onaj princip, nemoj se sukobljavati, dosta se toga i odražava i na onoj spolnoj razini. Ja sad ne želim ništa reći loše Reneu, ali žene se znaju biti u vrlo nepovoljnoj poziciji, pa šuti. To je evidentno, kako ne, pa mislim. Šta ne, je. U svakom slučaju naučilo se da se držimo politike, kako gazda kaže tu vežemo konja i to je onako po meni zna biti brutalno. Ja poštujem voditelja projekta, mada i to nije voditelj, autoritet, to je čovjek koji samo upravlja, koordinira i povučen je u svojem tom ego dijelu, ali čovjek koji vodi firmu mora znati da mu je na raspolaganju čovjek sa svim njegovim karakteristikama, dobrim, lošim, srednjim, kreativnim i da to jednostavno trebaš iskoristiti maksimalno. Malo znamo o ljudskim potencijalima, jel da? Malo znamo kako čovjek može funkcionirati u radnoj sredini ili kako njegove vrijednosti okrenuti na onu stranu za firmu. Da li se tebi čini, s obzirom da ti radiš sa mladima i sa poduzetnicama, znači sa ženama, da li ti se čini da generacija, znači mlađe, ovi millennialsi ili možda već Gen Z, ajmo pričati o Gen Z, oni su sad sljedeći, da li su oni malo se opušteniji, da li oni su smjeli od nas koji smo, ajmo već reći, u 40-ima ili možda malo mlađi ili stariji? Čujemo možda se malo stariji, ali čujemo se. Jel me čujete? Da. Gledaj, ono što sam ja njih učila je to da budu uporni, da ne odustaju brzo i da jako puno rade na sebi i da nema onog ja sam nečiji pa moram biti zbog toga, da ne traže zaklone i hladovine. Nek se jednostavno trude, nek rade maksimalno. Bojim se da u nekim trenucima svaka generacija ima svoje propuste, jel da? Uvijek bilo bi idealno da u timovima imate onu mješavinu. Ja ne volim homogene skupine, ne volim kad su ljudi potpuno različitih i dobi, jer svaka stvarno generacija baš nosi neke zanimljive stvari. Ove koje si ti spomenula nose jedne fantastične vještine, a isto tako nose baš dobru ciljanost i usmjerenost na rješenje i jako brzo dolaze do rješenja i ono što postave kao cilj to brzo stvare. To mi se sviđa. S druge strane, ta nestrpljivost je da je to nešto što mi imamo kao mudrije, starije generacije ili mi još uvijek imamo u sebi to da moramo malo to progruntati, razmisliti o svemu, da malo trebamo temeljitije raditi. I dobar je to balans zapravo. Ali ja bi samo nešto još spomenula, molim te, moram reći, sam obećala curama. Ovaj način kako se poduzetnica iz Rijeke
kako su se predstavile meni. Držiš toalet papir, je li tako? Držim toalet papir. Na toalet papiru piše: Draga Mirjana, nadamo se da ćete uživati u ovom disasteru od knjige i hvala na podršci, vaš PM Clinic Team. To su cure koje su zapravo napisale knjigu koja se zove Disaster i ona na neki način opisuje dijagnozu modernog biznisa, ali na tako lijepi, zanimljiv i slikovit i slikovničasti način, to je čista slikovnica, da sam ja čitajući knjigu mislila, pa ovo je super stvar, ali bome niš ne kužim šta se događa. Onda sam malo detaljnije pročitala i vidjela sam zapravo da imaju totalno svoje neko razmišljanje o ekonomiji, pristupaju drugačije, i razmišljaju drugačije. Kad sam im rekla da ću ih spomenuti u emisiji, onda su rekli, ma ne možemo vjerovati da nas neko spominje javno, da smo toliko naišli na nekog ko nam želi otvoriti, ajmo reći, vrata i spomenuti nas. Zašto ne? A pogledajte, dobila sam na WC papiru porukicu. A ja mislim, to nije ništa loše. To je zapače meni originalno. Jako su se istakle. Nema klasičnog pisma. I rekla sam, cure, zaslužile ste ne samo priču na mom bizu, već i predstavljanje. Tako da, evo, jedan način kako se možete predstaviti, ali da je u skladu sa nekakvom vrstom forme, na koju želite predstaviti. Jasno, evo, mislim, to je i glavna nekako poruka u marketingu. Dakle, možda ljudi ne shvaćaju da ima jako puno šuma i da stvarno je ogromna konkurencija. Makar smo mi mala država. Nas je malo, sad zamislimo kad pokušamo izaći u neki vanjski veliki svijet, tamo će nas pojest za doručak, kako ćemo biti mali, bojat se i ne znam šta. Znači, ove žene koje su napravile tu knjigu i poslale su ti poruku na toalet papiru, jednostavno su se istaknule. Dakle, i to na cute način su napravili. Znači, niti je baš je fora ovo što sam vidjela, jer sam vidjela ja to na LinkedInu, ti si to postala, mislim to je bilo na LinkedInu ili na Faceu. Ja isto. Na Instagramu i na Facebooku sam sve, da. Hoću reći, zato što su jednostavno, gledaj, one su svoje. One su svoje, pa čak i da su preuzeli tu ideju, opet su svoje jer su je primijenile negdje gdje to ljudi drugačije doživljavaju, ali takvu marketinšku promociju to nisam često doživjela, sve je jako dosta fino, jel da? One su svoje, to je ono što ja želim isto da ljudi budu, zato potičem to i zato ih ističem i hvalim i želim. Mentori, i to Višnja ti znaš i puno ćeš puta to vidjeti, su ljudi koji bezrezervno podržavaju, vole, prate osobu, mislim kad kažem bezrezervno možda ne baš sve stvari u nečijem radu, ali jednostavno tu osobu gledaju. Ja sam uvijek kao mentor gledala nekog ko sestru, brata ili nešto tako slično. Baš sam se dosta angažirala. Bilo mi je bitno da osoba krene, da uspije. To razdoblje Cherry Blair Foundation mentoriranja sa ovom arhitekticom iz Cipra je bilo prekrasno iskustvo jer sam shvatila da nas isti problemi muče, ali kroz razumijevanje njezinog problema i olakšavanje njoj da shvati da ona u principu mora kroz posao čuvati sebe i obitelj. Jer uvijek su žene tu negdje gdje moraju paziti i na svoju egzistenciju, razmišljati o opstanku, a istovremeno držati obitelj, rađati i šta već sve ne dalje, da ona mora biti i aktivna u društvu, da mora biti maksimalno proaktivna, da mora pokretati stvari i vrlo brzo je to krenulo na bolje. Znači, krenule su 2 studenta koji su povremeno radili u firmi, pa je malo počela zapošljavati ljude, znači daješ taj vjetar u leđa ili u jedra, ali kako već ide i mentor je tu upravo da ti to, znači ne da ti nameće svoje mišljenje, jer mislim ja ne mogu znati koja je tvoja istina o tvom proizvodu. Niti ti ne mogu reći ovo je dobro, ovo je loše, ali da ti dajem podršku
to je stimulans, to je motivacija i to je taj mentor, da mentorski dio. Nikad ti neće reći, Višnja, ti baš moraš tako i tako, jer tržište to traži. To će savjetujem i svakom koji ima mentora da ne sluša takvog, da. Da, jer nego da ide svojim putem. Ima toliko priča gdje, pogotovo startupovi, sad kad je startup kultura preuzela kompletno medije, onda dođe uvijek neka priča gdje je došao neki startup do nekog investitora, investitor rekao to ti nikad neće biti, to je bez veze. I onda dođe, ne znam, rodi se Airbnb, rodi se ne znam kakva čuda od firmi koji su danas jednorozi, to jest unikorni. Svi mi imamo jako dosta uski prostor gledanja, a kao mentor ja tek učim, by the way, ja sam tek počela, ja tek se uhodavam u to sve skupa, tako da ću morat kod tebe doći na instrukcije od mentoring the mentor, tak nešto će mi trebati. Pokušavam da maknuti svoje predrasude i svega toga, nego jednostavno pratim osobu koja je predamnom i pitam doslovno, ispitujem što ta osoba zapravo misli da njoj sada treba i podržavam je onome što radi. Barim ja tako sada radim. A sad ti ćeš znati bolje što je dobar mentor, što je dobar mentee, to jest osoba koja se mentorira. Da, tako je. I kako uopće uspostaviti tako nešto. Jedan takav odnos. I sama ćeš dobiti vrlo korisnu povratnu informaciju. Znači ti ćeš rasti u tom odnosu. I to je korisno za tebe, kao što je korisno i za nju ili za njega ili za cijeli taj tim. To je obostrano i nema ljepšeg osjećaja. Samo velim, to ljudi trebaju osjećati u sebi. Mentorstvo je nešto što je u principu nesebično, vezano uz nesebičnost, a ne ovo je moj status. Znači, ja to nikad nisam uzela kao statusni simbol. Ja spomenem da, naravno ću se predstaviti kao mentor, ali ja to i jesam, stvarno. Ja se tako i osjećam. Da li je dostupna za mentoriranje? Evo, neko ko ovo možda gleda, sluša ili će vidjeti snimku, da li ti toj osobi možeš pomoći? Koji su programi sada dostupni pa da ti možeš to staviti na raspolaganje? Može se uvijek svakako javiti preko mog biza, preko Facebooka svakako uvijek. Tamo spavam, redovno sam prisutna i nek se javi. Velim, kroz neko vrijeme se može vidjeti, puno toga naučiti osobe koja je iskusna. I moj biz je imao taj cilj da iskusni poduzetnici pomažu manje iskusnima ili onima koji su na početku. I to je to svojevrsno mentorstvo. Ja tu ideju i dalje držim. Znači da, naravno da se mogu javiti. Eto. Svakako. I LinkedIn ostaje otvoren. Da, LinkedIn isto, da. Ja bih još dodao da ta Gen Z generacija ima jako veliku prednost, a to je ovi razgovori, internet, prenošenje znanja na ovaj način. Dakle, vi, znači i ti Mirjana i ti Višnja niste imali tu priliku, nisam ni ja imao priliku, znači ja sam isto zapravo došao u tineđersko razdoblje dok još uvijek nije bilo interneta, dakle još uvijek je bio dial-up, još uvijek je internet bio nešto što usput je bilo. Zato je meni jako drago, dakle, da postoji ta generacija koja može spoznat da im neko bude, ajmo reći, virtualni mentor, dakle onako neko koji im, ajmo reći, ovako može pronaći, oblikovati svoju personu, oblikovati svoju karijeru na temelju te osobe. I isto bi dodao za entrepreneurship, to je na neki način ono što, ne znam da si ti Višnja rekla, vezano uz to da ti neko dođe i ajmo reći, ili si ti Mirjana rekla da ti da viziju, dakle neki investitor ti dođe i kaže, ovako bi to trebalo biti, ovo je dobar način za ići, ovo je dobar put. I po meni neki startuper i neko koji je founder i neko koji je entrepreneurship unutar firme entrepreneur bi zapravo osjetio tu viziju i na temelju te vizije postupao dalje. Dakle, to je nekako poanta cijele priče. Da ti osjetiš viziju, da osjetiš ono što zapravo žele vlasnici firme ili investitori i da ti tako postupaš. To je onako pre-cool kad možeš dobiti od mentora, bez da uđeš baš već u poslovni odnos. Zato je to predobro. Točno, strašan si. A isto tako, ako se ti ne možeš unutar te vizije, iako je nema unutar firme, ja bi ljudima isto tako savjetovala, odite čaj iz te firme. Šta, to je upravo tamo tako. Biti.
Ima firmi toliko, kao prvo nikad svoj identitet ne vezat za firmu. Ja za svoju vlastitu firmu ne vežem svoj identitet. Jer vidi kakva je godina prošla bila, pa moglo nas je svih pokositi. Znači, svi tako koji smo tu, koji još pričamo, možemo biti sretni. I da sam vezala svoj identitet za svoju firmu, ja bi bila, valjda, grozno bi mi bilo, jel? Tako, ja bi preporučila svima mladima, nemojte sebe vezati za firmu, ni za branšu, ni ništa, onako. Idete tamo gdje ima vizije, gdje će slušat vas, gdje ćete biti saslušani. Eto, ako nema jedna firma, ima druga. Samo što ti to višnje obilaženje tih natječaja, jedan onako dugotrajni maraton i proces koji onak na kraju trebaš biti, ja bih rekla, luđi od svih da bi izdržao, znaš. Ali uči se, sve se uči, jer ako ta činjenica je da je traženje posla, mislim, šta da kažem, jel da? Nema onog, kao što mi sad kažemo, ja sad vidim višnju i kažem, ajmo mi raditi biznis zajedno. Ili vidim Renea, daj Rene, zaposlite odmah. Mi se jednostavno suzdržavamo i idemo nekim drugim putevima. Ja bih htjela da se ljudi počnu stvarno opuštati, da zaista svi ne robujemo tom prijateljskom, poznaničkom, preporukama, pa on ti je siguran, pa on je ovaj, on je onaj, on je od tud, jel da? To ne vodi nigdje, jel da? Vidjet će se to s vremenom, mi već sad vidimo jer životarimo, jel da, poprilično. Vidjet će se s vremenom da ćemo u principu puno toga morati promijeniti u svojim životima, htjet ćemo otići tamo gdje ima više novaca i tržište jače, razmišljamo već sad, dobro, ne razmišljamo u mirovini, ali sigurno da razmišljamo o tome da trebam raditi negdje vani da bi se mogla, ako ništa drugo, naučiti više, bolje i zaraditi više, jel da? Hrvatska ne smije stagnirati baš toliko koliko je bezgranično odlučila da će ići nisko, jel da? Prenisko ide, više nema granica. Da, totalno mislim da se podcjenjujemo. I da odlazimo u svijet, puno puta dođu ljudi i kažu mi imamo vrhunske stručnjake, ljudi koji su dosta svestrani, naši developeri su dobri, naš je jedini problem što ih nemamo dovoljno, tako da ne možemo recimo možda konkurirati Ukrajincima, njih je masa, Poljaka masa u toj branši, to nam čak i Renena vjerojatno najbolje zna koji je u development firmi. Ali možemo donijeti puno drugih stvari. Mislim, ja inače, kad se spomenula penziju, ja o njoj razmišljam na način da je neće biti. Ja se nadam da će biti ko sveučilišni profesor koji radi do zadnjeg daha. Evo, tako je nekako razmišljam. Pa ja se sad uzimam penzije i male breakove jer znam da poslije neću moći. Pa ta penzija je neko bježanje od onoga što ne voliš. Po meni često kod nas, u našem društvu. Zapravo onako bježim, napokon otiću od toga što ne volim zapravo. Otiću od tog posla kojeg ne volim. Zapravo to je, ajmo reći, neki problem. Zašto se penzija često doživljava, ajmo reći, na način kako se doživljava kod nas. Ja isto volim svoj posao, volim što radim. Naravno, to mentalni je napor je to sve skupa handla, to osobito čovjek kad ima sve druge životne stvari oko sebe. Normalno se umoriš, ali te veseli to. Nekako to ti daje drive za ići dalje. To je poanta. I ako neko ono što ste rekli, ako neko ne osjeća to u firmi koje radi, dobro, ne mora dati otkaz danas, ne mora ni sutra, ali nek razmišlja o exit strategiji, kako da se izvučem iz te priče. Evo ga, baš meni će sljedeći tjedan biti moj kolega bivši iz Infobipa koji je isto tako, on je baš tipičan entrepreneur, tipičan lik je takav. I on je radio za Siemens nakon Infobipa i čovjek je došao do trenutka kad mu je bio rekao, jedan senior, mi to tako ne radimo, Tomislave, mi 25 godina radimo to ovako i ovako i ovo što ti predlažeš neće proći. I tip je otišao ča, tip je tad rekao, ja sam gotov s vama, ja idem ča. Zašto? Zato što ima taj duh, ajmo nešto promijeniti, ajmo napraviti nekako dobro, a ovi su im dali odgovor, ne, mi ovako radimo, nama je dobro, ajde sinko, pomalo ti, kupi se ti pomalo sa tim svojim novim inovacijama, željama i tako dalje.
ali ono, opet čovjek je obiteljski čovjek, napravio strateški to, izašao je onako pametno van i naravno ne smiješ biti bedast, osobito kad se čovjek ima kredite, ima svašta nešto, no. Da, to je kod nas. Većinom su to tereti. Ma da, moramo kalkulirati kad smo se previše opteretili. Mi do novaca lako ne možemo doći, mi se financijski smo i nepismeni, ne štedimo kunu po kunu, nemamo svoje štednjice sa strane koje nam daju. Recimo, ja sam moj biz otvorila od štednje. Imala sam nešto u jednoj banci, novaca i rekla sam ok, s obzirom da ja već predajem, tada sam predavala poduzetnicima, početnicima, ali to je bilo u okviru Ministarstva gospodarstva. Rekla sam ok, idem ja se pokrenuti svoj portal jer zbog čega bi informacija o tome da se negdje nešto nalazi korisno za drugog se skupo plaćala, ili ne znam kako do nje doći. To treba biti povoljno, to treba biti, pa toga na kraju ćemo doći do one teme gdje besplatnih izvora, informiranja i znanja. To bila moja ideja, digla sam taj novac i to je bio moj ulog, moje ušteđevine, ali da nisam štedjela, to se ne bi niti dogodilo. Upravo to, malo kalkulirati, malo stavljati na stranu, razvijati svoju ideju, nije loše, u trenutku da sjetiš da je dobro, čak i taj kredit možda ne bi toliko trebao biti opterećenje, ako nije baš jako, jako velik, jednostavno ljudi odu, ne žele biti bolesni, ne žele se razboljeti od odnosa unutar firme, nemogućnosti da nešto naprave i tako. Bili fora jedan tok napraviti onako financijska neovisnost, mislim da to ide u ovom smjeru. I financijska raspolaganje novcem stvarno možete u jednom trenutku toliko lijepo kad izračunate koliko ste novaca uložili u nešto što se kasnije razvilo u prekrasnu priču ili korisnu priču, nasuprot onog da se taj novac uložili u nešto sasvim stoto, roba, ne znam, nekakav cipele i slične stvari. Ono što obično radimo kad odemo u shopping centar, potrošimo na gluposti. Što se tiče potrošnje, ja mogu reći znači osoba koja je, ja imam sad 35 godina, više manje sam u tom nekom poslovnom svijetu 11-12 godina, to nije puno. Ja mogu reći jednu stvar za sve mlade ljude koji slušaju. Dakle, bilo koji tečaj, koliko god, ajmo reći, na prvu izgledao da vam neće previše pomoći, bilo koji alat koji platite, bilo što uložite malo ekstra u nešto što će izgraditi i rafinirati vaše vještine, to će vam se vratiti, ne 50 puta, to će vam se vratiti 1000 puta natrag. Ako uložite $50 u neki alat, realno je možda čak da ćete vi dobiti radi korištenja tog alata 20.000 eura natrag kroz godine. Naravno, neće vam odmah sjesti novci na račun. Ja sam to osvjedočio se iz prve ruke, došao bi i rekao bi, idem platiti tih $50 pa da vidim šta će biti. I nije ništa bilo, katastrofa. Ali bilo mi je žao što sam potrošio tih $50 pa sam na temelju toga još nešto napravio. I još nešto. I onda mi je to, ajmo reći, donijelo na kraju. Na kraju sam pokrio taj trošak i još doslovno puta 20. Zaista je to bilo, to bih htio reći onako, kad čovjek ima hrpa ljudi ima neki odnos prema novcu u smislu, ajme sad imam, ne znam, 2000 eura, u šta ću uložiti? Evo ga, tu te kriptovalute često znaju vladati. Moj odgovor je, najbolje ti je uložiti u sebe. Ako voliš fotografirati, kupi fotografski aparat, već ih sad ima za 1000 eura, mislim, poluprofesionalni ljudi, i uzmi, ne znam, za 500 eura neki program gdje možeš to editirati i, ne znam, 500 eura potroši na neki tečaj vezano uz to. I nećeš odmah vratiti novce, naravno, treba će ti period jedan dosta dugi, ali veća ti je garancija da ćeš ti povratiti te novce u 1-2 godine, možda puta 10, nego da uložiš u kriptovalute. Kriptovalute će možda past, može nestati, katastrofa, će biti grišćeš zbog toga. Zato neki, ajmo reći, savjet moj generalni, pošto sad pričamo dosta o mladim ljudima i upravo tim vještinama, nemojte se bojati, nemojte ulaziti u financijske dugove, nemojte ulaziti u to da kupite, da impresionirate prijatelja auto dobar, čim krenete sa poslom,
pomalo štedite, ulagajte u ono što će vama se isplatiti dugoročno. Ponašajte se zbilja konzervativno, osobito na prvih par godina, što je jako teško, ja shvaćam. Ja sam isto bio u poziciji, wow, želim kupiti tu Hondu. I ja sam se toliko puta morao sam sebi, iako sam smatram sebe racionalnom osobom, ja sam toliko puta morao sebi reći, ne, šta će tebi ta Honda Accord? Šta će tebi taj auto? Šta ćeš ti s tim autom raditi? Ja sam morao non stop to ponavljati. I onda sam ostao na Corsi, staroj 20 godina, koju sam dobio od staraca, tipa još sljedećih 5-6 godina. I to mi je bila super odluka. Predobra odluka. Ja sam kasnije imao višak novaca koji sam mogao uložiti, bio sam hrabri. Tipa mogao sam doći poslodavcu i reći ne, neću da tako raditi, taj je bok. Jer sam znao da imam 6 mjeseci plaće. Tako je. To je, ajmo reći, to je neka glavni point gdje svi ovo mladi malo zakiksaju po meni i to je ono što ja iz ovog razgovora želim prenijeti. Evo, ja sam sad malo preuzeo priču. Ne, super je. Mogu ja za ove koji nisu toliko mladi, samo da se nadovežem sa jednom pričom. Znači, mudri ili imaju recimo nekakvu želju nešto pokušati, ali se boje. Evo, ja ću svoj kratki, u minuti ću reći. Ja sam imala projekt da sam htjela probati live streaming. Počela sam sa groznom kamerom na mom Macu, sa mikrofonom koji još uvijek je grozan, jer nisam kupila novi, ali sam imala projekt i htjela sam napraviti eksperiment. Da li ja to mogu? I onda sam pomalo, radeći na tom svom projektu, nabavljala opremu, ulagala, odgledala, ne znam, sad već vjerojatno 100 sati videa, znači investicija u znanje, i naravno kroz nekih par sati takvog angažmana ja sam se oslobodila da mi sad uopće nije bad, mogu doći bilo gdje, imati live streaming, evo mi smo danas na live-u, znači čak nije bitno ni godine, nego uhvati se nekog projekta, isprobaj ga, kreni sa 0 investicije. Kad sam ja pokretala prije 20 godina biznis, nije bilo nikakvog online kursa koji bi bio džabe, Khan Academy nije postojao, nije ni postojala ni Coursera, ni edX, ništa. Znači, super stvari su, ako imate projekt, samo krenite i ne morate se bojati. Just do it, jel tako? Just do it. Bit hrabar, to je, ajmo reći, baš bit hrabar. Da. I da imaš, kao što mi danas lijepo razgovaramo, tako bih htjela da se svaki dan čujemo. Ne znam šta bi napravili onda, koja čuda oko sebe. Mirjana, ti moraš isto neki show pokrenuti, pa da mi tebi dođemo u goste, jer mi isto volimo pričati i volimo se družiti. Pa htjela bi ja podcast, s obzirom da nisam ljubitelj kamere. Ja sam radila na radiju kao mlada cura, na početku faksa. Ja sam se tad zaljubila u radio i u mikrofon, kojeg nemam i nisam ga još kupila. Iako smo Višnja razgovarali o tome, treba kupiti. Ja sam pregledala se živo. Vjerujem da će biti sljedeća investicija. Rene ima dobar mikrofon. Zahvaljujući Rene, a onda će Rene reći ko je to. Ne, Višnja će reći, jer Višnja zna bolje od mene. Ja sam došao Višnji jednog dana i rekao, Višnja, ja imam ovoliko para, odlučio sam, pomozi mi. I ona je rekla, evo, ovo. Ja već krenem plaćati, ona kaže, ne, imaš bolje ovo. Ajme, idem povući, sad idem kupiti to nešto drugo i tako dalje. Onako malo impulzivno. Možemo reći koji je to. To se čujete kao sponzorstvo za jednu od sljedećih emisija, neka budu, može, loše, da se naći sponzor neki. Naš projekt, da nam ta firma koja je proizvala taj mikrofon, da nam bude sponzor. I samo ću reći da sam ga trebala i ja tad kupiti, jer ga više nema na Amazonu, sad moram čekati. Ko mi je kriv? Sad, ko ti je kriv? Da, super. Dobro, a čekaj, gdje smo stali? Smo mi obuhvatili sve teme, jer smo došli do onog besplatnih izvora, S time ćemo završiti, evo. Čekaj. Reci nam, predloži nam. Podcasta, Mali milion. Znači, više ne znate koliko ih ima, ali ja bi Surove strasti, ja bi izdvojila možda općenito od emisija i kao portal Netokraciju, jer ja volim i razmišljanje vlasnika i kolegice koja je to pokrenula, njegove. Volim poslušati subotičkog novinara i voditelja podcasta Željka Crnjakovića,
pobjede, ima još nekoliko tih podcast emija. Postoji još jedan dobar blog podcast, zove se $100 MBA. To ću poslati u svakom slučaju Renea Višnji, tebi, taj mi je jako zanimljiv. Od kratkog, recimo dnevnog poticaja, ja volim pročitati newsletter koja je jednostavniji da ne može biti. Ljudi misle da newsletter mora biti kompliciran, ne mora, pogotovo ako ga šalje bloger ili poznati marketingaš. To je Seth Godin. Ja ga volim pročitati i uvijek mi otvori, znači to je to, jela. Puno toga ne kužite, ali on vam stvarno zna onako pogoditi u žicu, bit kroz nekoliko rečenica. Imate dosta besplatnih i znate i sami ta zona znanja, ali tako, postoji još jako dobri su te prijevci, jel, ja ih volim pratiti jer su, stvarno mi je drago da je to Rijeka razvija. Dakle, druga stvar je kad to Zagreb u kojem je puno love razvija, druga stvar je kad je to Rijeka onako odlučno lijepo napravi svoj i daruje još i to preko fondova, EU financira. To mi se sviđa, ima ih, mislim da sam stalno na nekim webinarima, od slušanja jezika, engleskog i drugih koje ja obnavljam. Duolingo, obožavam. Ako ste onaj tip vizualni i zaigrani kakav sam ja se volim igrati, učiti, tako sam i radila sa svojim studentima, smo se stalno igrali nečeg, jel? I crtali. Onda Duolingo je super za ponavljanje jezika. Evo, to je isto dobro. Udemy, klasika. Ima marketing meetup. To je dobra, jedna zaista velika grupa marketingaša koja se okupila, stalno donosi nove teme razgovora o marketingu i što se događa na tržištu medija i marketinga i tako dalje. Ma kom je još, mislim, ima ih još puno. Ne mogu, da, Višnja, naravno. Višnja, ti se već sad ušla u krug, polako ulaziš sve više, taj krug poznatih, ne znam, evo, prosurfat ću po svom sajtu, pisala sam o podcastima, zaboravila sam ih. Ima novo nešto od danas. Podcast.hr je agregator hrvatskih podcasta, lansiran upravo danas od pokretača Surove strasti Ivana Vorasa, tako da ako neko želi vidjeti sve na jednom mjestu, evo, i Mirjana, tvoj budući podcast će biti tamo, samo se trebaš javiti. Tako je, samo treba se pomaknuti, tako da i pomaknuti se od knjiga, jer mene su s vremenom počele zanimati knjige o povijesti i umjetnosti. Ja sam se već zasitila možda malo poduzetničke literature, tako da se svega, svaki trenutak kad mogu nešto pročitam o tome. Upravo na laptop i leži na jednoj od tih debelih knjiga, ali to je stalak. Savjet je, da kad si na takvom predstavljanju, da na Zoomu i bilo gdje, da laptop ne se stajati nisko. To je bilo dobro da čak tako nešto Višnje ne pokrenete, kako se ponašati na live programima. Stvarno ljudi znaju, ja sam bila u početku smiješna, pa previše ozbiljna, pa sam izgledala kao da me neko prethodno zaprijetio smrću i tako dalje, ali stvarno baš sam čitala, baš sam na YouTube-u tražila i naišla sam na super savjete. Još uvijek sam raščupana, dobro, frizura ne može biti idealna. I nije ni potrebno. Mislim da je baš je simpatično to kod ove pandemije cijele. To što sad, sigurno si ti vidjela da masu puta ljudima upadaju djeca u pozadini, i meni se čuje djeca, meni se čuje pas, nekako šta ćeš, radiš unutar svog doma, više, to nije ko prije, taj professional setting, i po meni to je super, svi smo kao ljudi, sve te ljudske stvari izlaze van, da.
Pa Ali ja pogledaj bi malo, voljela da mi sad po stolu prošeta mačka i a da... moja neće sad, A baš za neće, vraga a neće ima. sad. Ima, tu je negdje, ali Ja bi neće sad. voljela, to su posebni intervencije kada uđe u kadar ili ti se kao baš legne na tastaturu. Tako da to bi ja voljela, ili da mi se pojavi, ali da mi se sad neko pojavi za leđa, mislim da bi umrla straha, jer nema nikog u stanu, jel da? Sad zamisli, to ne bi bilo zgodno. To bismo Baš izrezali nema kao... nikog i niti ne očekujem, jel da će doći neko, jel su svi na putu, pa onda evo ja sam solo, rekla sam Reneu da sam sve izbacila, da se što bolje čujemo, da nema šumova, a zaista ne očekujem nikog danas. Za ove naše noćne male, zapravo na večernje razgovore, tako nije niti bitno da bude nekakav uštogljeni format. Meni je baš dobro da smo se mogli ovako malo danas i razgovarati, pričati malo i o poduzetništvu, o početku karijere, o nastavku karijere. Mislim da smo jako puno zanimljivih stvari okrenuli. Da li ima možda nešto, Mirjana, šta nismo, onako, da damo obol cijelom današnjem druženju i da s time završimo? Možda tema za sljedeći put, ja bih vam predložila da počnete obrađivati temu otvaranje tvrtke, poduzeća i preduzeća u Austriji, Njemačkoj i tako dalje. To je uvijek jako zanimljivo. Mi smo možda danas trebali možda samo malo spomenuti Austriju, koja je isto bila neko moje iskustvo radeći na tom projektu poduzetništva u Austriji, jer je Vienna Business Agency, znači ta gospodarstvena agencija grada Beča, pozvala da radim upravo na tome i da radim na jednoj temi koja se zvala uključivanje azilanata u društvu. To je bilo baš azilanata, znači ne migranata, nego oni koji su već ostvarili taj status. Tako da je bilo jako zanimljivo. I jednom prilikom kada ćete doći do ljudi koji će vam točno reći kako se otvara firma u Austriji, koliko je novaca potrebno, koji oblici uopće postoje, koliko je skupo ili nije skupo, da li ići u glavni grad ili u neki drugi, možete me pozvati da ja nešto kratko kažem o ovom svom iskustvu. Rene je imao u gostima Zoranu iz firme Makora, koja, ne znam da li si gledala, Mirjana, ali bilo je baš pitanje o tome da li otvoriti firmu i kako u inozemstvu, je li tako bilo, Rene? Yeah. I definitivno će biti prostora. Uvijek je, kad se priča o inozemstvu, uvijek je Estonija prva na listi, ali to nije idealna država, to je za nomade koji putuju, ali za nas koji bismo htjeli možda isprobati neki napredniji oblik poduzetništva, tipa gdje država malo bolje usluge daje, definitivno jako dobra ideja i hvala ti na tome. Danas je, a bome sat i pol smo se mi raspričali. Morat ćemo još jedno. Ja sam imala osjećaj da je prošlo 5 minuta. To je super. To je super. Ali dobro, sve smo obuhvatili i drago mi je da sam vas upoznao. Višnja, Rene, hvala vam puno. Baš mi je bilo zadovoljstvo i poticaj i motivacija. Eto. Izvrsno. Meni je uvijek lijepo porazgovarati tako ti nekim onako temama koje svaki dan ne pričam. Irena, hvala ti. Višnja, hvala ti na super vođenju intervjua. Ekipa, vidimo se sljedeći utorak. To je sve. Ćao. Hvala.